pa imate par minuta za pripremu i krećemo s turnirom. Ovog turnira sa puno iskustva i evo nas također zanima kako će oni biti. Kao što sam najavio, ovo će biti žestoka borba i zaista očekujemo mnogo golova i evo gola, asistencija Đurina za mladića koji se uskoro ženi, zato je tako sretan i poletan. Dakle, rezultata koji će se sada možda promijeniti. Kakva minijatura, ali golman skida. Ili neće, zaista sad su oni pritisli jer psihologija radi čuda. I kakav gol, ljudi moji, pa vidite drama, to je bio mali Hale. Tako da zabio je golčinu i rezultat je 1:1. Dakle, Budicki sada igra sa Jorgovanima i tu je još ekipa Krško, zaista interesantna grupa gdje je velika konkurencija. Ajmo ga, idemo sada! I kako je ovo golman vrhunski obranio, i lete ptice, lete avioni, lete kamioni, kaže Boris Novković u svojoj pjesmi, ali ovdje leti lopta svuda, samo ne u gol, ali sve je bliže, sve se... Evo gola! To je bio naš Osi. Imamo još 10 sekundi da vidimo da je... I ništa. Dakle, golman, evo ga, gromoglasni pljesak domaće publike za ovu veliku pobjedu igrača Budickog. Dakle, Budicki se bori za prvo mjesto, a Rudar se bori za ostanak na turniru. Tako da zato imamo... Kakva obrana! Evo sada publika kliče, op. Kakva bravura Mihaja Mladog. Je tako pravovremeno izletio, iskratio je kut, ali Osi, pazite vi ovo, kako je prodro! Da, sjećam se, baš je podigao razinu svoje igre od zadnji put kad sam ga vidio, ali zadnji put je bio puno mlađi, tek je naučio trčati, tako da vjerujem da je to uzrok što je I sada autogol. Prvi puta imamo priliku vidjeti autogol. Nezgodno se odbilo. I ovako, kakvi su do sad dojmovi i kako stojimo? Pa stojimo odlično, dojmovi su znači sve smo dobili 2:0 i idemo dalje. Dakle, sad će biti rasplet polako grupe A, gdje Budicki igra sa ekipom Krško. Tako da sve se da naučiti. Ali evo, kakva prilika! I evo ga! Kakva predivna asistencija! Evo gromoglasni pljesak. A mi vidimo ovdje atraktivne poteze. Ovo je bilo nezgodno, ali se diže, vidite, diže se i moral. Kako pade golčina, ljudi moji! Sad se iskupio za onaj jedan promašaj šta je trebao zabiti, ali sada kad se najmanje nadalo, kakva golčina Leonarda, kakva spektakula, ljudi moji, pa gol na gol, sve ljepši od ljepšega. Sada se igraju, i sad Mihaj spašava, par sekunde do kraja, da li će uspjeti sačuvati prednost? I da li 2 sekunde do kraja, zadnji udarac, i uspjeli su se spasiti i sada opet dobije udarac. A dobro, nećemo sada u tom udarcu, bitno je da su oni sačuvali prednosti, dragi gledatelji. Budicki dolazi na čelo. Uglavnom, evo nas u drugom četvrtfinalu i evo ga da vidimo, i evo ga! 1:0, Budicki 1:0. Rekli smo da su oni tihi favoriti cijelog turnira. To je moguće. I evo ga, baca se, kakva parada mladog Mihaja.
koji evo ne dopušta promjenu rezultata. I sada, kakva sad prigoda, da li? Joj, kakva sada nesreća, da li će im se ovo obiti u glavu? Dakle, jako je važno zadržati tu prisebnost, jer vidite da u jednom trenutku opet Mihaj spašava Budicki. Evo još jedna prilika. Ajme, majko! I za čitanje igre, jer sam imao prilike igrati s njim i braniti, tako da mogu vam kakav gol! A kad smo kod toga, ovaj mladić Leonardo je upravo prešao iz Rudara prošle godine i vidite zašto je njihova špica otupljena. Zato što on zabija za Budicki i to već treći pogodak, dalekometno torpedirao je i dečke u fazi napada. Ali evo ga, brani Mihaj, daje svoj obol. Jer jedna lopta može čuda napraviti kao što je sad recimo. Ajme, neće u gol. Jedanput loptu napucat kod nas tu gore. I to je to. A evo ide i treći gol. Tako, evo treći gol je pao. Nesebično. Ovo je lijepo za vidjeti. Dakle, evo ne mogu to sam spremiti, ali svom suigrač je dodao uživo sa Mateologijom. Da čujemo njegov komentar na općenito ovakvu igru. On je svake godine popratio ovo zbivanje osobno. Imamo prilike čuti iz njegove perspektive ko je po njemu favorit. Ja bih rekao ovaj puta da su Budicki ozbiljan favorit. Mislim da Budicki ovaj puta ima ozbiljne šanse za pehar sigurno, a ko zna možda i trofej padne. Jer Si nekog igrača izdvojio? Nekog igrača, pa ovako subjektivno sviđa mi se Leonardova borbenost i ti pokušaj hrabri koji evo uspijevaju. Ali mislim da su svi dečki dali svoje stvarno, ali moram i izdvojiti jednog igrača koji je ujedno i organizator, to je Leon. On je inače student završne godine teologije, ima zapisan diplomski, a evo on se i organizira ovo i igra, idući vikend organizira Team Connect, znači on je stvarno na sve strane. Ti si nabrao po abecedi, ideš Leonardo, Leon i tako. Tako je, samo Leoni izvaljaju, lavovi. Imamo i lava, eto. Ulazimo u drugo polufinale koje će također bit će spektakl, dragi gledatelji. Jer s jedne strane je Budicki koji je u usponu forme, koji su nakon početnog nerješenog rezultata očistili sve pred sobom, a također ekipa nesalomljivih još nisu poraženi, mislim da čak nisu imali niti nerješen rezultat, tako da imamo dvije ekipe koje su u fantastičnoj formi. Sudac je to prepoznao, naravno sudac je iskusan da to prepozna. Kakva golčina, ljudi moji, kakva golčina, Mario Šijan je zašilio loptu u lijevi kut, vjerujem da ćemo imati prilike to vidjeti još jedan put. Evo golčina, kako ju je sprašio, ljudi moji, neobranjivo, čak ni Mihaj Čigra nije stigao reagirati kojom je to brzinom išlo. Odmah mu je na kladionici pala mogućnost za najbolje golmana. Ali sada, evo ga! Evo golčina, 1-1, Leon Đurin. Leon je zatresao mrežu i po očekivanom ovo će biti vrlo uzbudljivo polufinale. Baš je napeto, tako da, evo, vjerujem da vam se... kakva prilika! Evo ga! Ljudi moji, kako sjeva sada odjedan put. I zaista se vidi da su ovdje s razlogom i imaju tendenciju. Kako divno! Leon igra turnir pravi. Leon, koliko god su drugi zabijali, ipak je po mom mišljenju
Leon bio najbolji igrač ekipe Budicki. To je očigledno. Dakle, najveći obol i teret u ekipi zasigurno je ponio on. Tako da... evo sada pokušaj bočnog. Oj, dragi moji ljudi, kako je ovo bilo blizu ponovo. Pritišće Budicki, nesalomljivi se nalaze sada u čudnoj fazi jer su oni navikli pritiskati, a sada su oni ti koji su pritisnuti. Da je dobio nekoliko godina iskustva, baš odlično. Kakav udarac, odličan. I nekako je bilo fluidnije. Kakva prilika, ljudi moji, kakva je ovo prilika bila. Osi, kao što je to Šijan opalio, da li će to Leonardo pospremiti kao što je to radio i prije. Kako je ovo sjevnulo blizu, ljudi moji, ovo je bilo blizu. I odbitak je bio blizu na kraju krajeva. Ovo su snažni projektili, golman može samo na sreću se postaviti. Kakav gol! Kakav gol! Fićo je spremio ovu povratnu loptu i zabio je. Ja vjerujem da se Zagorje trese. Dakle, da li će doći do kombinacije ili će pucati kombinacija? I neko je obranio. I malo je vremena do kraja, tako da možda bi im bilo najbolje da još ekstra. Kakav odličan pas, ljudi moji. Pa evo, dragi gledatelji. Ništa, malo ga je samo po rebrima opalio. Tako da Leonardo je zaradio još jednu modricu. I da li će uspjeti... penal, ništa. I sada prilika kontra prilika. Ništa. I evo sada se otvara igrač više. Ništa. To će biti korner, još jedan napeto je završnica. Da li će... Ipak je to Mihe iskusno iščeprkao i drago nam je za Budicki koji je završio u finalu. Dakle, veliko finale. Evo, kak je ovo... Evo, mašu, živjeli. Kreće utakmica upravo za nekoliko trenutaka. Evo ga. Dragi gledatelji, to smo čekali da vidimo što će biti. Biće faul za početak, silovito kreće ekipa Budickog jer naravno imaju prvi posjed lopte koju ne žele nikako olako ispustiti, ali mislim da će oprobati udarac. Odličan udarac. I grizu, vidite da je visoki presing Budickog i da li će uroditi plodom, neće. I, kao što vidite, tunelček. Kakav udarac, ali je blokirano, tako da je korner. Evo, početni pritisak je ipak uspostavila ekipa Jorgovana. Nekako se smirila atmosfera, iako se vuče sad sa leđa. Kakva golčina, ljudi moji! Bez obzira što je bio kao lokomotiva, vukao je pola obrane sa sobom, vuku ga, kače se svi, ne ideš ti nikud, on kaže idem i zabija golčinu. Tako da vidite, bez obzira na faul, Leonardo zabija golčinu. Evo vidite vi ovo, pogledajte vi golčinu i golman je bio iznenađen. Kako je to sjevnulo, njegova ljevica i još jedan put, da li će Osi, neće zabiti, ali uživajte dragi gledatelji u ovom sadržaju. Dakle, evo prigoda, kako Mihe brani, evo sada publika aplaudira, Mihe je ovaj puta spasio Budicki. I ovim obranama nekako očkrinjava vrata svoje kandidature za najboljeg vratara turnira. Dakle, zaista, po mom mišljenju, ko od ove dvije ekipe i osvoji turnir, golman bi trebao biti
njihov, to tako nekako ide, ali Mihe je zaista to zaslužio, ali sada greška. Joj, ovo je bilo blizu. Razigravanje na stranu Đurinu koji će sada probati, da li će uspjeti? Kakva je ova prilika bila, kako je ovo bilo blizu, ljudi moji, a sada kontra Jorgovana. Jaj, brani Mihe još jednom, iskliznula mu je ruka, sva sreća nije skliznula mu lopta. Ujaj, sada promašaj. Sada je Mihe odjedanput na streljani, ali u svakom slučaju, evo greške. Fićo puca, ali brani golman. Fićo je imao prilike opet staviti točku na i. I sada zgoda. Opet brani Mihej. Opet spašava Budicki. Sada će opaliti po golu golman, tako je, vidite, odličan udarac. Sve više i više se obruč steže i nekako sve više lopte od Budickog bježe. Ajme, majko, sada sreća prati Budicki. Ekipa Jorgovana je jedina pokazala ovu vrstu hrabrosti da čak kada gube, evo, kako sjeva, i ovo je išlo u okvir, i ovo je Mihe obranio. Dakle, sjeva sa svih strana i sada prilika za pogodak da vidimo! Evo ga! To je točka na i! Da ne su spremni. Ide. Evo ga. Neće moći zato što tu je naš Mihej koji brani. Moram reći da daju sve od sebe, što je izuzetno pohvalno i taktički. A sada! Gotovo je. Zagorje se trese. Lepeti je, Zagorje zelene. Zaista je bio predivan turnir. Možemo polako i zaključiti jer sad je samo pitanje egzekucije s koliko golova jer bit će još sigurno jedan. Kao što vidimo, evo ga, gotovo je. Krajnji rezultat zasigurno ne očitava realnost na terenu zato što do zadnjih trenutaka Jorgovani su imali aktivni rezultat i morali su riskirati, a vidite da ovaj puta rizik im se nije isplatio. I sada ulaze hokejaškim izmjenama i svi ostali igrači da okuse pobjedu. Oni su odlučili prije kraja, bravo, evo, odlučili su čestitati ostalima, čak i ovi igrači koji su hokejaški ušli, eto nisu uspjeli puno više odigrati. Zasluženo je to osvojila ekipa Budickog, sad zaista kad se pogleda čisti put, zaista je bilo predivno promatrati kako iz onog nerješenog rezultata su izrasli i evo na kraju su pobjedili sasvim zasluženo. Mi smo prepoznali ovu igru i rekli smo da su oni tajni favoriti nakon onog što smo vidjeli, tako da evo ga, bacaju se u zrak djeca od sreće, tako da imaju viška djeca ako treba. Dakle, Budicki sasvim zasluženo zagrljaju, padaju sa svih strana. Mihe, kako je bilo osvojiti prvo mjesto? Pa ja mislim da ove godine smo mi najmanje bili u euforiji, bili smo najsmireniji, najstaloženiji, bez nekih očekivanja i na kraju evo da nije bio onaj gol u zadnjim sekundama u prvoj utakmici mi imali sve pobjede, tako da baš smo zadovoljni, evo, lijepa igra. Ajde, baš mi je drago, to se i osjetilo, igrali ste rasterećeno i koliko je na vas utjecao dolazak Leonarda, vidim da je zabio ključne golove. On nam je baš značio, znači pojačanje koliko ja, evo, igrao je prošle godine, ali nije bio tako dobar, znači ovo je bilo pojačanje kako smo baš trebali, evo. Baš mi je drago, čestitam. Iskreno ni ja još ne vjerujem da sam zabio gol, tako je da još moram procesuirati taj postupak cijeli. A je lijepo biti prvi?
je, iskreno stvarno se nismo nadali. Mi smo rekli da ispadamo u grupnoj fazi. Evo nas, gdje jesmo, evo, Tako je, snazi. kad se malo očekuje, onda puno dobiješ, jer od očekivanja imaš samo tremu. Tako da idemo još čuti malo, po mom mišljenju imate 3 kandidata za najboljeg igrača. Evo sada da te čujemo kako je osvojiti prvo mjesto. Nakon dugo vremena, vraća se pokal u Zagorje. Sad mogu otići iz Maruševca. Tako je. Krenuo pisati diplomski i otići iz Maruševca, znaš. Odlično, evo super. Stvarno, ovo mi je san snova. Mislim, od malena gledam te turnire, organiziram kao zadnjih par godina i ovo mi je želja i evo, poklopilo se tako, bilo je zapisano u Zvijezdama. Jeste, ja se sjećam da si nekad bio ko mali lovor sad. Znači, trčkaro si okolo, tako da znam da će on jednoga dana nastaviti lovzu Đurina. Čestitam i dečkima koji su nas pobjedili, bili su bolji, bili su borbeni i svaka čast svima. Odlično. Kao što smo i nagovijestili, dragi gledatelji, Miha je bio najbolji golman. Meni je bilo zadovoljstvo i čujemo se, vidimo se do sljedećeg prijenosa.